Bungatsu ma Finu Englise ina Håfa ina somu malagu hao outro klase outro Chamorro ira samu sita tamu. Buenas dan half a day. Wahoo si JC binigi Kuentos Guåhan, no? We just did manaw oportunidad ni Fanachu podcast ginin is Dr. Da malata soja di disclaimer given ng bitera ni para ito kontan ni masasangan na todo do opinion ginin ni para talak nito dinigi kentosu gi kada flashback mes no to gustilo masyafa be usangin gini taza no umufet sa su bebe halong gini dialog bebe sangan ni afa manago na puras tigin din opinion gini ni corazon gini ni titanus da untuk apa gua na na lalatya mo pe mo na do gradesi ko mo bahan no maktu za makurihi di apa ta sasangan na Fino literal no that will be beginning of a nice platform where we could discuss further apa masina tatsogi para ta na mas adelanto di lingwahe ni kultura. Pues having said that, if in English, taza gini no mofesa so puras ti opinion no no magufo gay talo the doctor nagsimento para si Dr. Michael Bavakwa gati di Guam Museum tori tempo malik iti so negi malik matsotsogi to di no siyempre no mandanya it gini mala sa tempo gata na mas tasigon mo na minaulik para kultura para manhobensito para manhobensita para todo di tatautan ni promatungo di kulturata nanti gini gini kumkwento su gini na manera para duka na banda ini si Dr. Babwapa di Fino English he's doing an excellent job ni pero so gusti masya di Sonya di museum pa di pumalo siya na otro siya niya so ni pero spread the word da pero na basta duka itaw ta pisina mas para tasangan no unad za ripara na kadumi na tao to mana halom gi po semana na tempo ni mane eko ni todo di hafa sasagan ni Fanachu podcast na di bisitan niya sa ni mapatubi pero madiskuti siya portions of our culture ni tanano it finagle its way into our culture ni Chamorro culture no kultura ni Chamorro ni tanano makanagweta lo gracias a Dios sa tasigugon mo na minaguf itay din na manera. Pues mala para ta diskuti di mapos na sakan yutumun mes di mapos na sakan ni December da sigita magwentos po di ang debitasya no holidays ni mungkin Thanksgiving pues muna manada ni Thanksgiving ta manhalmi di grupo Santa Maria gidi otsi di December diskuti di mapos na di podcast no ni significante di significante na banda para anjusya na anjo na di ay otsi di December grupo Santa Maria lo digelo na 20 anos sa tempo tati jagay di typhoon pangsangwa tas matutuhon no ki geran dos gini magigita Guåhan ang mga halom ni tempong sa panis no lo isa ta diskuti no naman na sigon mo na magait sa no bunuto mazong niya election no kalan no vamos to bao di ni ano egas tigi di YouTube na YouTube channel I Liheslaturan Guåhan no na naman ma-swear in ni ano man nagbinulu negosya na no senador no sa gracias sa Dios no sa talii mga face to face ti siya na taw-tawi Mistigi siya man magasi Liheslata za hapa pero magsogi pero mana mas and lang to pero mana mas malig mo na Liheslata dan kumgulta lo jigi mo sa tadbaw ji no kita tunggu haji Mr. Speaker pat Madam Speaker pat tegan po sa untuk apa kalau mas tadbaw sti di zabe usangan na gitay yun na manera ano ka divisiveness no ano ka nakalamat sa laton di ipagtina ni Democrat na banda di tagini na parataatan mo na
to blame siya yung Republican ni Manalo na lingalani. If you guys cannot make up your mind, ang man nag speaker malada may nominate si Senador Frank Ross Jr. Si Teresa Lahi, si Speaker Teresa Lahi, siya na boto ani man mahal sa kananya, siya na panay umatsa sa panansay si Senador Joseph Agustin, dan say si Frank Ross Jr. Kasi sige na para agupa na diya na para madisidi mag-right how did po si Speaker Guihi the untunga no debi no sinalapon debi di ma-aregla no in sigidas sa angin tisinya manafamilig di sa hilo manin manafamilig ni isang papa na mananita at anulo si pa ilihi siyang tawagi how did po si para uminagasin mo na ilinalatan o dyan isalanta mo na binigi ilinalatan dyan mas importante para ifamugunta. Kasi sige, kailan na stop ba o hindi, sinabi waling minidyo, apa na yun stop ba o gano, basta po, system mo na dyan, no, sige, na defecton niya, hindi tawag, basta po, ito suwa sa sempyo, famalik may sagwi. Minto sa famalik may sagwi, guna ba na humalong misunderstanding na di man respeta taguno sa na klase wa atan za no nakuti no corazon no di para taatan no si di partida pad senador siya itaw legislatura i 37 mina 37 na Liheslaturan Guåhan karantay ti get maulik na nito na gano'ng gintisinya man ako prendi di para how did po si para maadsi. No, having said that, no, cliche tulitan po basa sa na having said that, manadataatan mo naman hapat di salantay gini ni sinya matulay ka di ilay, sinya matulay ka ilay, pero mas maulik do sa sanatan gato di Chamorro Land Trust for example, the ancestral land na komisyon dyan na todo justisya ni inimbat niya propiedad land. We talk about land, itato. Siyempre, tantido da sa graso sa Diyos sa bisa or rather ay uwalahom na upang matugano na tempo nito pan ako pwede ni kamano mo na para na kana satisfecho todo bi tau-tautan ni manggagi gitu. Sa untuk kami tahun sa mapapasin na idiniretso. Tahun sa gini manggagago pero mana idibat di mapapasin itaw based on the law. Manggi idiretso ko gini. Kadsa manalago idiretso ko. Debin ni komprendi na kumuti man na hujung na lie. Tahun sa diretso sampai. The lie was devised so that we could have that right to go in there para mapamalik kasti. Hadi mo po pinamalik kasti. Ti una gi legislatura sina pamamalik kasti. Ti gobernador sina pamamalik kasti. Debe di pandanya todo di man magas todo do tanti agency heads tanto legislatura kadaw no na senador i-gobernador segundo gobernador segundo magalahi magahaga dan todo di i-director siya ni Milulu kada no uno gano na ahensya. Debe di pandanya do maspia empenyo ni para sigon mo na ilinalata kita yun naman nila no land issues no siyempre si Susa aga sa di usangan na bulan na tao to bulan na gera na masusedi bulan na tao to man matay tapos di masusedi igera zabura igera masusedi sa put tano put real estate istige magi joktu jadgi gatu izomo pesua gini gi zumami do saga gi sagamo itano itano man mateta todo papa dan ninayan no hokuk tano ninayan it's gonna be there jadgi ti man modorit na taw-taw gina ta haswa na ngin manay gud sta hati pero gay tano manggi pamagunta manggi rin shopta ni para tanaw ipamagun manggi dit somnia iginin kita za Adigi nagwaha magasta siya sa tipro man na mapot na pero na mahus bilyon para to dito.
Pues como hanti me kung gusto ni tato legislatura como comprende of yung sasangan, por favor, san atan no, the maila data konsigi mo na itsota ni subidano na tinatalo ni para tapanaan sudah data na tala mafa maulik pasti tafa maulik pasti mo na todo do fanago di musik tumus no. Esti mamaila 2023 siguro na ba na no kailan mamakat para tasangan si 2023 2023 no bebe anuncia gani roti gi Kuentos Guåhan na no to renew to na to firma de nuevo i-contract gini ni KUAM ni bebe so i asunto gi Fino Chamoru kada dia lo di makro ganaw sempre sa no patututsu i pagu ni Paraguaha empenyo ng Paraguaha lugar ni sina bentin ni del Sovia i news no i asunto gi Fino Chamoru sin Håfa na no sponsorship at sin Håfa na platform din KUAM para pa di Halom di social media tagi Facebook pa di YouTube lo digi bebe ano siya pa first nakita pa di lugar sa sampai pati tempo na como manhalom digi YouTube pa di Facebook page sina bentin community news ki Fino Chamoru no digi news ki Fino Chamoru sa sen preciso do sa gaigi i Fino English na news na sinon kung kung ke Fino English na news pero nung ke Fino Chamorro na news so nakikipareho yung script di Fino English o nakikipareho muna dyan di Fino Chamorro pero di edukasyon na bandakan maulik na platform ni para tapanunod na para tasobi sa kontinua pues por favor sa mundo fan tatsan na su sa sampai at tutuhon da stigo nebo za i tempo nga akan benti si un semana sta 2 semana na tempo ta nakahulo talos ti news Chamorro data kasasangan kada dia apa to sesesti gini na gadbuntano ini magigi Islam Mariana sa Guåhan gusto magina gipatitay gini magina na lugar na nininain ni Isaina no adwa bebe usangan na atan mo na para sen maulik isti 2023 para takamalik to di problemata the Paraguaha mas lie Paraguaha mas no policies ya the Paraguaha mas minaulik mo nagi karirata por este sa economic crime rate este siya i todo ta kadedesi por este bineno na mo ni mga Halom ni na tegono siya na 70 kilo na no konsiderasyon ni David Dita Hasu na umapamalik sa insidas kada tempo sta para ta bola sa pamalik may sagit no sta mapitempo na tisina para ta sedya no na para pamalik may sagit David Guåhan di manmangas na banda ni tumungo todo di at tulong ni sinaman na hunjong kay mano para tapan na assistant at taman ko pamapamalik. Istigi permit na ito po podcast di Kuentos Guåhan dia 3 de enero después dia 4 de enero pag na dia jalu sampai aguata lumas anti di upakpo este na mes de alok ita hamdu dang kulunudus na sidus maasi para i amin 2022 gawa atan mo na para umas maulit este 2023 sa pinsigin at taliin at tapandan na panagutikal na ito tapana SST kada ulo kita esto to ay guahu si Kin Concepcion ginigi Kuentos Guåhan buenas dan Håfa day